Салом алейкум ҳама бародаро, шумо канали гуштинро тамошо доред. Дар ин канал шумо метавонед беҳтарин гуштинҳоро тамошо кунед. Касе ки дар канали мо якум бор аст, ҳатман дар канали мо обуна шавед ва колоколчика зер кунед ки ай видеоҳои нави мо ай ҳамада пеш бохабар шавед ва мо суҳбатмона сар мекунем. خب برادران امروز گپ میزنیم درباره ناحقی یا اینکه نامردی که در حق داداخون قربانالیف کردن در همه گوشتین‌هایی که در تاجیکستان شده گذشت. یک چیز خاطر رسان میکنیم برادران که داداخون قربانالیف یکی از پهلوان‌های بهترین در تاجیکستان است. کسی که مخلص گوشتینی تاجیکی است، یعنی که گوشتینا را تماشا میکنه میدونه که در وزن خودش داداخون قربانالیف چه خیلی گوشتین میگیره. برای همین ما گپ میزنیم که در کجا برای داداخون قربانالیف ناحقی کردن. اساسا ما در دو گوشتین دیدگیم که در حق داداخون قربانالیف ناحقی کردگیان. این فکر شخصی ما، شما میتونین فکرتون در کامنتر فکر شخصی خودتون بنویسید، نه که به حقارت. یکم دهم فوریه سال 2019 در ناحیه شهر توز گوشتین شده گذشت. من خودم در اما گوشتین بودم، نوارشم در کانال پارتافتگیم، بسیارتون میدونید در کانال عجایب تی پارتافتگیم بسیارتون دیدگی هسته. خب در اینجا برای شاه جایزه سهراب وحدتی را قطعی داداخون قربانالیف دعا دادن. از همون گوشتین کم ترک میمونم، مرحمت تماشا کنید و با صحبت مانا دوام میتین. خب برادرو دیدید خودتون پهلوان‌ها چه خیلی گوشتین گرفتن. بسیاریا میگن که حلال نبود، یک پهلو بود، نه که برای پهلوان‌های وزن 100 کیلو بالا با فکرم که حلال هم گوییم خطا نمیکنیم، برای که این پهلوان‌ها او قدری که مثلا پهلوان‌های یاش میزنن برداشته زمین ده پونی با پشت در زمین، این خیلی ممکن یگان وقت نشه، همه وقت نمیشه. برای همین حاضر ای همون جایی که داداخون رقیب شدن سهراب وحدتی در زمین زدگی، همون جایی که پهلوان‌ها همین زمین در زدگی، همون جایی در زمین رسیدگی را من صورت گرفتگیم. خب این برادرها صورت یا بر اهمیت بتین صورت چخیلی و دویم نامردی که در حق داداخون قربانالیف کردگان برادرها 14 اپریل سال 2019 در گوشتین ناحیه کانگورد یعنی سویتسکی در گوشتین ناحیه کانگورد داداخون قطعی شکر محمد میر محمد دو دادن شاه جایزه یک تا شتر گفته. همگی 2 دقیقه گذشت. بعد چی شد؟
тамошо кунед чӣ мешавад. گوشتین طرزی جودو در وزن جمعی 100 کیلو این شکر محمد میر محمدوف است. خوش آمدید. داداخون قربانالیوف در کورش در گوشتین قزاقی که برنده مدال دیگری شد در مسابقات سرتاسری جمهوری تاجیکستان هم شهرت و نفوذ و مرتبهش عالی است. پهلوان از شهر ترسوزاده اشتر توفه هر دو سعادت میدان امروز موفقیت زیباگی گوشتین قدرشناسی مردم که امروز آمد شما را اعتراف میکند. بخت و اقبال آمین. سلامت باشید. شکر محمد میر محمدوف و داداخون قربانالیوف دو نفر بوده برای مکافات عالی، مکافات ارزنده که یک چکریم دیگر بسیار جایزه باقی مانده است. اشتر هر دو نیرو سنجی دارند به هر دو سعادت، به هر دو هم موفقیت میدان تیمور ملک را آرزومندیم. از مقصد دعوت به عمل می آوریم که бародаро як чиро аҳамият битем бародаро ки халқ ҳама ай ҷош хеста ҳалол гуфтеста гуфти гапо қарсақ зада ҳалол гуфтеста ай тараф баранда нашуд мега баранда нашуд мега бо мега ки довар шахси тасодуфӣ нест. хай довар шахси тасодуфӣ ҳаст нест. ин мардак ҳалол зада ёхи якумш ки баранда бояд кори худша куна. ба фикри ма ба фикри шахсии ма баранда бояд кори бори худша бикунад. ози мисол довар хулосаи худша наброварда айсу баранда нашуд мега. конечно ба мисол довар да шок меғалта ки мисол дудила мешава ами ҳалол буд ё ҳаром буд гуфта айсу баранда ба овози баланд нашуд гуфтеста. охи чӣ хел нашуд ки дар замин хова ман намедонам кадом намудша ё ҳалол ҳисоб мекардан агар дар анҷа мешид. ина бо дар вақти дар замин будани ами паҳлавоно ай рӯи видео ма сурат гирифтагим ина марҳамат тамошо кунед бародаро чӣ хел дар замин хова паҳлавон ҳама нигоҳ дора он анҷа чанд ҳазор одам нигоҳ дора не ки айсу баранда гуфтеста ки нашуд довар шахси тасодуфӣ нест. баъд як чизи дига дар ма ҳайронум бародаро ки дар ҳама намуди спорт вақте ки нофаҳмишид ягон разбор шид умуман нофаҳмишид камераҳоро тамошо мекунанд ва хулосаи аниқа ай ҳамун камераҳо меброранд. хай довара мисол ки ҳамун судиям одам дар ҳама ҷо хато мекунад ҳичи намекунад камераро мебини бо хулоса та меброри ки хай нофаҳмишидай ҳаққи мардака битен. масалан соли 2018 дар стадиони пахтакор наби муҳаммад хоркашов бо болта гуштин гирифт. дар онҷа болта як ҷанҷол кард нофаҳмишид гуфт ки ҳами ҳалол назада. а вақте камераҳоро гашта дидан ҳамун мардак худаш даст бардошт ки дар ҳақиқат ман худам нафаҳмидам ин мардак ҳалол зада ва шоҳҷоизаро наби муҳаммад хоркашов додам. ман худам дар бисёр гӯштино мерам дар вақти нофаҳмӣ бисёр ами судяҳоро мегӯям ки хай ами разбори беҳуда дар кор нест. масалан камерада ами чиз ҳаст ами навора тамошо кунед мефаҳмед ки чӣ гап шидагай. хай баъзеҳош розӣ мешаванд о мебинанд ки дар ҳақиқат ё ки ҳалола ё ки дар ҳақиқат ҳаромай не ки аксарияташ розӣ намешаванд биги дафша камерата бира мегӯянд. ба ҳамин хотир ман намедонам барои чӣ. хай дар ин мавзӯъ фикртон шумо худтон дар комментария бинависед бародаро. ин қага буд имрӯз бародарои азиз. касе ки дар канали мо якум бор аст ҳатман дар канали мо обуна шавед колокольчика зер кунед. фикртона оиди ана ҳамин хел мавзӯъҳо оиди ана ҳамин ду видео дар комментария бинависем. дар оянда қати шумо дар ана ҳамин хел мавзӯъҳо дар ана ҳамин канал суҳбат мекунем. боқӣ дар амони худо бошед.